Hello mundina namite ho josi limna kahinne kirun chule tuni khu burte ni sim somni lagi sangni le somni langa din jong tusu chum ho anangai ki tawiti achi sa mei ni sim thum sangni le somni thuma mei legal ahung ke parapat pai Gamsung mun chuma kun police station ahilo le state garvan koina mun hoa kun thal sanggup wal le achang lak nga wal jen arambai tingol meilei mi pi chule valley based insurgency group hon state government a kun anagu do hola kun jani chun arambai tingol hon thalja chum adi in cartus tampi jaunan adang farchamar le mundang danga pi do na anneu nahi he dikha chu achi sani khwa arambai tingol lam kai hole governor pa aniki mu tu zo wa chu condition ne ya phatip sunga mancha phasa pi do ding ti nahi alangkharin jani thalpi do na to kimana arambai tingol langa kun party the khela lam kai kharin asaina chun governor to ki mutu nia governor akun mail ho deisa achatlo kuki cha te khosa lo na ani ding sia thal agu do ho surrender an bol danun jong thu so akun he the hi kuki hodinga separate administration ki pipun ditya government of india in assurance sepi ding tia het sa an akimun police le arambai tingol ho ki thu khomna gamsunga chamle mun na khanto machal na pan ala khom landing chule gamgi a chiang meli ho security force le police hon van bin na api diu iti hama security personnel hon bit na api zu lo le arambai tingol hon kuki ho chunga le thu na abol thei chen abol ding hinla government in achungawa action ala lo din jong kinup tu na anikini ati thu soin a sei ben achun governor in arambai tingol ho chunga dan kala mala ana achi pi lo ding a sei to hlonin jalhangai dam na pi hidiwa hi ati banga arambai tingol ho chile wale kimancha na ho government agency langa kun suboi na umlo ding a hi chule government in agang thei pena nrc su fmr le border fencing din mon a het sa diu chukil le governor in mrr le lrx sangkhat jaku somkup sim phada meitei te phachum sa ding kani le ki bol su thip mang ke ding chule khangdong khamna thia ki bol jing ho ki thu pina pe ding ti ho a hi ati jingni ko margin sim khara manipula ko kizo cha te dinga separate administration nge na peace rally khat delhi mona kso delhi and ncr le ko kizo women forum makaina dinga hi jani kho ko kizo women forum delhi and ncr kun thusu kharin asaina chun jingni ko rally a hi manipula cheng ko kizo cha te dinga indian dan pi noya union territory with legislature saphong ding chule manipur governor in meitei militia group arambai tingol ho akimu kiu hilova alung hleilo naw phun do na sa phong na jong anei diwahi tu soin a sei ben a chun tu chung relia hi manipur gamsunga namni kuki le meitei ka boina sunga khulchil na to nia le cbi langnei na le si nei ta khul na to achil ha apiu min pha in buiki patila pat arambai tingol hon mei changla gu walang zen anagu do naw tu chan khulchil na pathe cha achil ha lo na le mail ho lung hol na khul na achil ha alung hleilo naw phun do na sa phong na le david thek melseta aloltan mairimbam romes kumbi mla pro pa cbi le nia in tu chana ahing hoina chungle center agency investigation boldan lung hleilo na phun do na jong anei diung hi asei bena wachun tu chung Gamsung boina kun drone bombing to ki sein case kuki ho chunga khol na achila jingin ahin self style environmental activist lisipriya kangujam chunga cbi le nin khol na ima nei lova thilki bol ho ki het mo sa athip chana lung hleilo phon do na jong hijreli a hi dinga hi tin kuki jo women forum delhi a kun thu phun chun asei na hi jani ko arambai tingol hon government he nga thal agu do ho le pi na anei naw to kimana kutu le itl le fa kun demna thu punin asaina achun jani thal ki pi chu 5% be bo hin amin mei me ki bol hi tin demna ananei una hi kuki zo cha te tha chi minna dia panla chu arambai tingol ho a hin chule am ho akun kuki zo cha te mi jani walin hin kho achana mi sang som li walin galjam hin kho atwa insang sagile hobu jathum wal ke hal ha numeitam pi su se dino meati alangkharin itl left le ko tu in su gan theina tu ko ki zo cha ten
thu tan na di amu theina diwa pan akila ajing laya koki zo cha te tha chimi ding lungtup nei le khan se ta chat lo aramai tingol ho governor in akimu pi na chunga na sata indem na thu pun anei lhani na hi chule kiloi khom na ten in tu tua government mala dan dem na zong anei lhani na hi aji chu president rule sunga hi gamsunga force mangcha a chamna asil changa simding alungut dan seun hichi hi buina ki patna ji ki het mo sa na le selgu na hi ati ahin koki zo cha te dinga union territory with legislature agang thei pena government in ahin gun ding hin gamsunga chamna le mon na ahin lut dinga hi ati Jani jingka alang niden thumvel chun gamgi phai national highway tua lampi ke li dingti minpuin center security force le kangpupi police hon in tampi anapil hawin mi pilung boina le adia hichilai mun ho anavenga duty anapojing numei ho analungling law so na hi hechitu to ki medin committee on tribal unity ku tu in thu phuna bolin thilum dan aseina bana tu pet president rule security measure kila adan oimo ahi dan ata langin pan kila adan in vet sa chu gamsung din mun ngai na bonga hunama sa gut na to ki banga chalo na agam ke ya chamna le alung mun na su boi na kharahi ko tu in asei ben a chun achi sa kumni sunga manipura atam zo mail heiten thinghlang mi te thachi mit na dinga campaign anabolo hetan hinla kangpo pi chura chanpul tingno pal jiribom ho ahi le mail heite langa pat gamgi dunga buffer zone ahin kal hawa ahin bulu masat lo le chat lo ahi ati ahi tiwang hin kokizo community hon democratic means achi pijingovin alung hleilo na ho ki phin na in avet sa thovin hetia hi zia akimat pi thu nei hon awum dan ho hi ahilo lamta ahin peo ngai lo hi ati chule jireboma commando ki koin chamna sa sanga kokizo community ho alom changa thina aluda milham ho in hal ha na alun sa na thil so avela so sa kit lo dinga hi hitobong mihim cha lo na dinga kilom lo ven bina ki peti min put sa human right palke na hi kangpo pia ki pom theilo a hi in tin le ha thua ki do dal dinga hi ati hetia hi je in committee on tribal unity ko tu in security min put sa sada his gamsunga mi pi ho tim na anei na chun anam mi te that chimit go mai leite thu seita sana national highway 2 le national highway 37 hi kokizo hon a khatan danova ngona abola chat lo lo ding in government ko ma nge na aboli na hi Mizoram Gamsunga HIV ve case ki Beijing ahi dan thusu khadin asain chule Mizoram mi pi 100 la 2.73% hi HIV na nave hi danin jong asai na hi Health Minister Larin Puin hi chung chang asai na achun Gamsunga mi pil hando dan sim hon hi chi isu hi thu pi ta ngai tu na aneiwa agel kho diu dan sayin Legislative Forum on I chung changa meeting anei nawa athu sei na achun hichine na apun jing agel kho dan le asu tang ding dan gel kho na angai dan jong anapong doi na hi Jani khwa kangpo PSP akun order ki su kharin asein achun kiloi khom na chuma kun kangpo pi police personnel ho hinga sumdon ki nei danin asein koitabang police personnel ho hinga sumdong aum khale bolta lodin he sa na anin yam tia abolte aum le akidiman na hon KPI SP contact din thu su chun asein na hi tuni khwa dinga thu su la khom ihin phun do theu hi chan chu hitan ti